بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu waduda kadaka ntashibana hawabirliya imada muhimu ya bayazere zora ngujuzi ujajana nandi ahu suze biye ni 4,000 euro au 5,000 euro. Watukufu ngabandu wenjo chitamkao hiyo haki hao hukaya zebezi vumulu aungizu haju juzi shen libre de Comoro wafanya mpango besh kwaja onisi akaurongoa shamba kwa juhunda rumai agence haurambele shirika la Ethiopian Airlines yo Champs-Elysees upande wa hao ambaka ya ezebe yo nyaswa zivu wao kwa Japar waswili ngabo waleze ni shahidi ukaya zo waswili ya umungono kaide ba ngehu wao atange johenda rojoze kweli ayanga reshiao 2500 olambo 3000 wala haina mdu abo ngena haki ya unise uziro wa zebie shachela ngabo unisao kayanga lazimu tartibu ya uvira ukoke nauri tambisha maudu okweli swala lintu swala la mila nangabo utale halisa kayani babahanu ngasonza wanje mila shelu swala hizo biolinu lin swala la ustarabu lazimu nirumishe bana wanma bahanu lazimu wana walula ya ambo waluna ilmu ustarabu wala ambwa somo hata mvio na somo nongoza mvio wasoma hina amagona za ilmu zote pia wanu baadhi lazimu ya ilmu ya hao na akili hao rumishihe shatimila linti suala na mila hakaya wanu maraia maklia wa shirika fulani waonisao kile shirika longa lwadhulumu wakaze biengizo hai shekari shilia juzi tena ma mpango wa ile shirika buko wananyasi wa libre code ifanya wamba izonda abo kaja parwa sulibia 2500 njamba kolonda ikawa njari internet besenda ba saini ngatanga losoniwa sha okweli mduka tuona harma alikafa ngota bia basa aningizo mbani hali zebei zirumulwa mimi juzi sikautinza bia ujahunu Ethiopian titindi harazuhi jana za puzazuhi zine ani 1000 euro ya puza 40 euro kwezi hiyo ndio bia na isinda juzi abotendeza bahindu wakaya ikaya 986,000 francs comoriens ababakisha abota aniti tamba menji shau kweli abo bapuza ni askomori izora lizuhi jana yapuza zuizili na majana manane voilà, on a besoin de ça, voilà, enfin. Donc, yabo ngarona ukaya yao deja utima shashi. Zoko ile utima shashi. Shede baino lilio gelazimu idai ilo kistarabu. Gelazimu idai ilo kistarabu. Kwezi. Hakai zondabo yemila izokweli wanungwa wala Komori waje kaza miharma au Faransa shayo ketina mshindi Faransa ketina mshindi Faransa
wala yamru joja joro ha Faransa hasikomori hende halolo wakomoro wale shaula shahi hatimizanda yahi hakazo haru mahi hajaza hunu kamna kasbu tuambe wakomoro wale hula ukaya rimlaba hunu ko ezahengu jofanya komori dole ba BNR de faizo ngoza komori wanu ngojole shulahe ya jezahe ndame kaburi ruhula baba hujafanya mashuli hawa hujahu hubalwa ndu zako hujahu ndu zako kwezi donc yawe ye debayinu ukweli wanyanyasi bondo hazamba jana inu deba yanda ustarabu yanda hazi zilunga na unema kati shasuka yo josa komori uma haununga domu ya kati mil euro wala nunga domu ya 5000 euro amtumikana mfano na ramedo hema shughuli wabehati datiza hao ranguma hajana kama ndao wajofanya mashula hao utu waungu alindao wale komoro wamekaa msije wafanya mashughuli shoko komori wale komori kwa jaba msije wafanya mashughuli ngwaje nda fanya mashughuli hao warejei hunu hapo hizo jozi ya huna kutofanya hindi kana upo mhogwa banda wako upiha hakabale kwa wale hunu opa mhogwa banda wapara wanduaja wadi kwa hupiha shawo kona kauzia ikiwa twandwa zima donc yabo yahatwa ndio dhaifu ukweli na kiasi naangalie nikiendelea fikiri ba ukweli ndio arma dhaifu wana wale ulaya wale zakriza hao za ilmu za hao nwafanye namna boko idawa inuiwa la kistaarabu sasa jaibalwa ya bari ya ujosi hangu jo to wakati mu ero ngatela reporazio wandu ani yabo ngamsahau ni mani wandu wajiwane harimo aéroport shayo tile solution bandi daza observe rishad raiza hawando rishad yani haina mrata fikra yake yabo ukweli na kila ba yote aibu ikawa ndio wanenge hatua wardi wakata maka abala kweli armani izraiza hawanji wala nasiha wala الناس انا الهداليها كويس قال جواه كسوا كوموري haina mdu hanza yajifahari kabla dhahi hamba bai ham hafiwani mdubanu yendea mzio maswani كويس yendea mzio maswani yamlaze hili mbarlaziwa kabati mdu kwanza yatemwana kiasini kabati yamlaze shayo hanza ya beha kama swami yendea laziwa nasala lunga bwana na hizo kweli ndio vitu kauzia mdu yasibale maiti ya sakomor hakama ndu karajisha exception ndio vitu kauzia mdu ikahafiwa atisihe komore na bale maitenda iti mwati ndio vipi kauzia Mungu ikafa ni mtatahi au mabahi au hajwa ndongo dharura ho hao kukamba utende yazingara mkautende eloha heligende usimkomori ndabo donc yabo ukweli lazima arevene haruma ile suala wando hadithi za kweli linti suala lamila lin suala la ustaram wana wastaramu harumensinu wasomo ngabo wana komoro lobana ngabo wana walo bukungo banu wo almazano ngo tuzahita mashirika yao ngwazijwa ngwazifanya no aparwa wanikwesha ndo hombini watowe majawabu ya masuala ya Mungu ajoko utoa proposition za ufanya ili wandu waswili harema hutarajiwa wandu ya hao ba izo ndabo kabati mdu ujoroha omahaunu ya sakata dati kama ndo honi utu ngabo ndo honi shwe na wajenda hasabe hendume ko ujenda komori afanya ndahe areje banu
alafu wala wale shughuli yahe wajambe karim lava izo ndabo hizo ndabo yabo kairiti hadalane kairiwa ndo bisambilana ndabo kairiwa ndo wakenzi wafikirie solution ya kweli basi ndema labo tindema labo dayo labo ngabajao waunguhe ka yaba sana mungu jofanya marongo ahe they know how bas al yodo mwiso heri zongo do jilibanu harma mas'alanu hakayam fanu المسؤولية جو كم تجوا وهون هو متوجه وجوده مشغولين وجوهنا مشغولين نمجي مراجنا وجوهنا والله العظيم جانا وقوا باشية هتلو ممدنا كوسكمور قبل يكون وجوه باشاليو أم نروح تالي بندرنا وباهيز وهو جوهنا كموري ورجيهونو وجامك رملابان Vanu dayori balhula komora roma ukaya zendola zifanya hunu za heze plus de 10,000 euro na 30,000 euro bali zila katsu tola anikatana tambana fun komori fasaba hindi kazi ani mduka tupuanga yonzima yongiyo sawa na mvahirisho ufanyiwao kujaparesha mbaba ya varide mvahirisho na abongo ko yabo ngwendo armo mvahirisho uko shahidi bala shaila alama nongo chongo heda bahila tifumvu la mila hakaba zingara sanja hunu faranta ila mvahirisho na mvahirisho ila tindi ila tsile kina harmaze ndola ile ndo ile wendo mkatozia jabala pesa haya sakumori yafanya keso mama kafanya monti zingara sanja hunu la mvahirisho na ila lati funvu jima ani kalitata mwema funvu yanda na mila harmanti hatu hata mpaka leo raka tabahamu la nziba kaltuaziwa kabati mji hao balo mabahamu na rume komori omzahirisho ula ulona maana ya ukaya harme mila wamda puwa funvu la hayo kabati na kufaida ukaya uwafanya mashughuli ngohunda mapesa wafanya manongo haruma la yao wi shahar mwemila omdhahirisho ula kotina hata madaraja nzima kotubunguza hata mno manongo uhuo hata utoka ikamdo haifanya jwa ukadeba bushti yahe yende tengweni haja mwengurendo haka mkomora hatuka ya bushti yoya fundi wadini Nuto wikaza. Habari mna mahala tengonya kaza bushte sori wa hatani maulama. Eni namna kumuruhati. Shakabati vao la mliyafanya mdhahirisho. Kabati mabahanu wa daraja wa mnafanya mdhahirisho zila tabuho zifanyiwao basi. Rezilo kunu Faransa, rezilo komori, ani zila tabuho. Emnudu kaujuha yendi afanya anda komori yareje Faransa ejabari hulabwa nemdhahirisho yukirna huja kama ifanya nemdhahirisho amrejenza bemdhahirisho kotina hata daraja nukta harmaye mila yema shughuli afanya Ufaransa banu katina hata nukta nzima katina 0.1% harmaye anda na mila ya hensia hatu zila tabuho hawabu hamna mkache homjini hatu si hadi samdhahirisho rijajao kabati ula ujira utona hata manukta harumwe mila kwezi yabo yoti ya yingu wanu do rega fikra handani waishili ya zaiza hawanu wanu tishartu na bakaya sati zamba Yishile fikiza kwa wanu wamba oje yeze hasarangi zoje
yezi hasara ngizoje ye faida ngiyo nyinji hawe hasara ngiyo nyinji ala farma hatwale ngwainu yezi hasara ngizo zinji hakayaga bandao babuhe mtambaliano harimo wana harimo zina ulo harimo ntia hatu nimda tafikrainu wa adui hakanga rijula nao swakomori nduka tayari afe no yatiparwa na hibu bahewango ni mwa hibu do mduka za dati lona mwaha wa kamili mdada mkaya kutuhenda wanyo ukiri wambao lo maswani wamba mdu fulani utije hunu bema shulaka no yafana yo upeze donc wanim yahatwa inoengeka urenge sheha wazimaneno tabiliti ya Komori iyo Komori wi ijojo amaka ababa sanze ngo emaswa pia wazizia donc iniko lazimu engeka nzaikane mvu ya wika lazimu isanganye zeno tabilite zahenga zijazilo kumuntu za hadithi zibeho maswani zijozarai za hwalo maswani wanajue henga fanya swala yinu shanga mrudin zambe linti suala la mila wandu wa mila ngwajuwao ukangona zinji za kwamba hunu kakweli ngwadoshinda abonese kakweli Sudo kamna mashuhuri wakamna rongo nai wala mdala watu ambaye ndo ngabo nongozi njiza kwamba za hemalezi za hezendola za heboko wandu wa mila ngwazisangi yao wala dhimwa zisaidie ili zimenyehe wadaza kuzambo imala hoya menyeha kabati uzambo wana wamenyeha kuzambo ajali shuna jana haina usiku kabati uzambo Chris kabati uzambo donc yemna ka utofikra inu wai haka ujafani ya jamanise wana wa Komori akamrudi mwambe Lukaya jana pashi mimi kana mtu kama mtu wakausa Komori leo ngami na mtu uso Komori hau wandu wasa Komori ngandu akenda wa maswani ye kama ndo maswani wende walola mjamu malaba haparo mjaza loka chatfaya shule hangu sijahunu wandu homjina hangu wani mania endo nando haya walo hula wa mania walo maswani wambabahu wandu wao wa mania yaude malabo wandu zao karnao henda karnao fanja Abamu nao ila ampleur ula uziro he zenyima zibuli hao hasabu le swala inu ni mwana hanu mwana shewadu ni mjuhu wa hanu mitara shanu sha wenji hamada mi wajeleza wanyo namna inu na abo yo sindabo na baringo wakati wanduwa hema specialisti wenzeno zinu wanduwa hadisi ndo wa Komori zanzi enga dofanya eza jili hindi ze biez lunga sulema katiano zonga suli edaraja inu ngwajo kwema jawabu enga dofanya tarunguze banda wando nyambi haraka majabu ya tafa haukawa na wataalamu hezeno ngozo wa Komori ongwao Wafaransa banu kwezi Wafaransa banu no apava ranzi wao waje waonise ka abantu zinu problemu fulani dizatsonga shabu bese ngazmuri benza fulani hakamre je tizamba juzi bol torna zamba jana na hizo kweli simamba Lukaya wakati Komori ani Komori wahana na wamanga mezmira juillet août septembre somanika juzi na kaupasha ujahunu kardate mwaru kume rapashia Ethiopia line uja Addis Ababa kardate mkume wa Komori shahindi ya mvyo ikauhima Dar es Salaam ijazizeiho
ibale ujazayo donc abo zin ani nga wakati kama wala kaya shirika hilo ngafanyao zema wandu waja sikio dungavyo hiyo kwa yakati wandu mongo midaru ni wabeha abwa wakati wakomnungelo kaya ya vyo ulonge ilifanyao zema hakaira maka angalia hashi kartwenda kartwenda henga mjojua utachacha masika mradina ya jambe hene mezimira ruyo eke mezimira ruyo warasa wargore je humonti pi angar gofana ngajo aswire zigarara za haji dombe hana kadna aswire donc ya masala ko ngena demuya tarilu haqili na hikma chatha ukaidi na kamano mitfanya anda kama ngojao lintusala la wandu wafanyanda ile swala hizo biazino hakaba unapashia watu lola wajiko upashia wandu alole kwa kaulola kwa kufanya jali kula hunu na majlisi hunu na uzaji kumi na wangu ndio wazifanya maswani hata juzi wambokaya sawa ndio mfanyeza hanyu ngamanzo kasi stenera fanya maswala mujua jibuje samone mlozona hanyu mfanye mashughuli za hanyu mjazani mahajana halafu mzekera litendera timizi ya hadithi ya maswala samba hao donc ya wanu ngani ndao ni imani na hapo msuamini kaya wakafikiria fikra hiyo wakafikiri wajema kwa imani donc yabo kama amini kaya kwa wandu wengi wajeleza bana bal tolati mdu azali no hajeleza bana gono marhaba kwa rishia malikar naudi amloka sumun nywenza kili ngara mshukuri yao donc bal tolati mdu wazali hajeleza bana ngabandu wengi wazali wajeleza bana kon ikale umdu katina fikra usakomori zozima jina shodo na fikira wajausiha yabonga batumwa njambao ni ani mitambalio ya miji na mabafu hakakabati mji omahaunu wasore kufanya mashughuli kabati bavu omahaunu kufanya mashughuli na ngavjana wajeni ngabahandume kajana lizo jumba hao ngabahandume kwa ujikolo wale ngabahandume wazalizo mabaha na tazahau hizo zote pia wajohenda walillahi alhamdu wa rahma jusia wailiwa raru mzima mtu ana sema sulengo alifanywa kama ngajapeka mtu kwa hilaba ingajapeka mtu hilaba kwes mtu kwa hilaba wao mbona nsoto hunu mfano wa biarusi ngwajojo kawende wameheze mali wale wafanya mashuhudi shonsha kawabea shana mshwabe ngwajobe haze mali wamena mfanya mashuhudi bakartuja shana bwana harso na bibi harusi wala hunu waungu ajohenda tena ngwajo ura bwana zifamiza hao wajora bwana famiza hao haina bavu haina isiwa ngawajoka mashuhuri abantu msana abantu panga kujilaba haya laba wala haya rajulu wote kwa jilaba haya din farhan narta bwana ko zile fikra zombi wanufikiri zea problemu na haza tajiri donc ngam amenukana mwele wao isala hizo viozino nintusala la mano tablo Quindi l'intus è notabile. Na voce anche la demo non definisce chi è notabile. Io non definisce chi è notabile. Non so già come haja lola e tu avini hala differenza haja himisima notabile ainga sija. Enye notabile limuzina. Notabile zinzi na stimuzi tano. Notabile zinzi na stimuzi tano zrandaru. Gemna wasuli notabile. Shamuto namro anasi komori abatanga balo komori hata jodo mino tablo
shaizo pia na kwa wanduka tujua definise kwa tujua ino tablondo ya urengolo yo mjindo ya urengolo ensindo ya urengolenga kabati donc sha hale wa kamila haina mndo katora salamu mjini lola hayada hata bahemzeye ola timzeye urondo wazazi tendwa amwesheleyo alhajj alwazir ngala sheriao mzee wa hatu ofunguni simazole jina lahi na mhifadhi ngala sheriao mzee wa hatu mumbeni mzee bin sharafi mfikiri bana hilo wakati wa wandu wote pia ani chiloka walo la hea ndazi saa wao wafanya zitendo halafu wajawan kioka wande malo tablo wa heyensi haina bavu watoa mzima wewe no tablo ha tondo rungoleyo wendo ruwakili abasaini turenda ukaya ekausuenda ufanyema ani ekautosa koma rufanya shuraho hata ujoutimizi ngotoja wao no tablo no wara kujaleza mwana mswaho kujaleza mjombaho hata mbabaho kajalola hata hizo pia rakuja fanya harusi bono shata ujongo na bala haribala usanga wano tatu kwezi donc yabonge mimi fikiria hangu ngam aidi wanu waonesa okaya ele fikira tide 4000 euro lotida lao haukaya wanu ngwajo sakomori ngwasi hao d'ailleurs Walungwa si hao. Mami na wanzani wangu wakausa jana. Ngabo ndwenda wabahize leo. Najua suli magudu. Na kumungono kaya ukweli na mkwela dwayo yani wotunda dingoni atuka mshindiha na mwishindiye zafikaza wandu. Mimi tusema banka bolto ulati mndu wazali. Sikara lina nafikira shahambaze kweli maana sikia msalamu alaykum hambaze kweli kaya banu ngabo wana waladhimu watawabasa haraka banu waparwa za saidi na lobi wajema shirikamfe waparwa na mdine ndaza haraka bakena ukiri lolebaze bena mnaila ngwajom zanisha tonga mamjolo kamwelewa aina renda zinwa jina na kitashirika jinwa jina sha anuna hadisindo ba o amanga watu yomezi miraru na baba hadharura wa hiya dharura haka kama jongo lazima tuwaswani mifano pia yetolwao ni wandu bana sha wandu kama wanu hapo ngafufuli wao ngwabazizi wao ngwaengao izo afera zarao shomu muhatu ronisa zetaje zilio dilimo ndani kaya kabate mnujo kwa mashughuli ngajo fanyishiha henga mdogo shina mjilabe yote pia ngabo amanga wa mahamba jona fanya mashughuli ngabo hambu wa johena ngabo adimani ngabo washiri henga jakameni ngajo kama mashughuli wandu wapi amdiko mjilaba yabo mjao namna utankodo ani nyimani nje mhetukaya hawasanya na sabakino hawas hawasanya mashughuli ngoya bavu kaizo nda wanga mjoja mkaya ngado 4000 euro okay pajabu handola ya mwana mumtuje ulolo mwana mbajini mfano mwana murobe ni hau sisi fanya mashughuli emejiona na garifanyao wende waona fanya mashughuli ngamjikauzia tuajiri sali ngamjozia mijimilio wao hawao yabona baka yabata wanu ile mwana mamba jini ala amwen ani yawezo ngo mwono kaya hautahab osoni lisinanganihe na mtaheso liso ya kweli na mtaheso liso ya kweli baizo ndabo tabati madukana mwanahe
ya honde mdume megaza mlole ya mentum ashe kwarna huje ba ukausi komoro okay shahuje parana umahe uje parana ndizo mwana mshe ngwaje huje bala mijimili waje fanya mashula hao wanaweza koila kusomera kumzari shula koti harumwe mila zilan sabuho imarango ila medini de mambizo ba shomzahiri shula yake tarumwe mila ko tuenjeza ko tupa manongo ila kesa ta manongo hangera manongo abo sira ifanya besendo kana mabanu hatu ndo mabanu wahe wafanya mizahirisho namnambia humu kabla sira fanya mizahirisho Faransa ngaseza place za hatu za urongo wa kimila ila genjarma mila ndambia gradi hatu sira zahirisha humu haukako mwone mnazarisha ula ka ila an zilatabu kajahana manongo sera doskazi gelegeleze bro spila wanda walesha hula memna hukumi basi shaila ketupwa tafumvu la mila kama ni mashughuli mfanya hununga harume mila inamrambie daraja hatunda ba kwesfara tukoje mmanyewandu mmanyewana mashuli kukatwa zihangazita mashuli yala ya he umdharisho na sama shughuli wanambao mnashulu la katika daraja zila ntabuho mdola rumia milioni hata zila ntabuho wesa komori kuna kamba banchi fanya mdharisho uko ujula hula ufanywa bahi hata ujo hisa wala bahi kusina tamba alama na mabahanu wanziwa kabati emnu juka ujua ya bebo ntonar me ada jukonika grad nanjindu fami zarishon mnujo na zarishon ko ufa hun mnarubaliwa nahe wende fanya keso ngembizo wale fanya keso ko mora matebunguza nzima no kabo kweli ngraduma hadisa kweli Galadmando aelewe kama ndo majawabu ya kweli na maswala kweli na maswala kweli yao ngabonuso ya mabano sabani kaya boldu hajeza banjana na wasawa zamba na wasana ile ala lile jawabu kalsarma wandu wakaza ni haruma mdadarugum haruma haja kaze si waja famba ya ramba so ya ndaho ramba si ndati ebo koso kumana mji wa henga zija ramba karna uzie mashughuli ni mfumana mji na mwambioni bano karnauzia mashughuli ya mehambu si ufumana mji wa henga zija karnauzia ya ujo ujangene shula henga roi milia ga roi fanya yaweza jiri kaina mfumana mji wa kardo fanya sijao abwe yoyo mumu mwambiao nika si sofumana mji aniloa na mji hayo jobalo shula ya janga zija kardo milia Yabono sanyambe kaya amdangolo ufuna mji kamili wa komori bahari ni ufuna mji ngono na boda yeye wakaolenga hata zila mtuamini ukaya washindi wa kumva kwa miji hao wazali waka na mzema shughuli muhanimti fani ngatuka njema ningewa shina paro miji na waka na mzema shughuli waishe deba komoringe ngwa ujeranzi ye deba komoringe dore ngwa ujeranzi ikaramba na mzema shughuli ego jokuwele ngo juhara yihondi hona zimede baita isiwa amri rengewa shahunu ziyarama hadisi bahi zilansabuho na wanduko labda wakana pupa wanasakaya wanugola ngwashi atongo sheria ye mauna hindini ya kimila wadiwaza ye prinsipu no muhimu wahele suala ukalani suala lanzao hikma na akili na wakawarongo wandu wakentali fikira za msinadi watahenzi ya kweli haukaya karnaushida kabati mludofiwa ni mdadahi haba sayunu hata ula kamele suala hatujotinze mvio hatujotinze biya dunga bali mdadahi ndia mdihe hata ya kaunegele suala ya dewa jide ya libiye baiti ya rajili biye na biye karama ya rimzie hunu nukuyaba unati hadalane kera lordore jelane mkehenti mfikirindo hakamale suali ninsila mzima ngamtongo tunze biye mdara tunze rija na hapo tuloka komori bahi panoe biya dokaja salama yoi heya
hali ani halido kaisi wabasai hiyambabi skahunu janvet kaurete moroni bahiti tinzi biye et nawin egypteri harazija namgo mitani wallahi alazim harazija namgo mitani suru hamatos hakoka taro hanje ndaparsana plasi ethiopien ndaparga ndaparsinda beto ethiopien ndaparwa su rijana bahi egypte wajawa yani titne biyeho harazija namgo mitani 1500 euro wallahi alazim sidoro hatos ye sonje la tango yo hangu sonje la gon njailata razija nango mitano siro hatos dawu egypteri yo novembre décembre janvier na kauja na kauna na sia komori dina ka rojenje funyetu kon to kuyabo yuzonti pia skandali zeleze wandoelewe kabanu ye de bainingo Ethiopia lani basi ye Kenya baini yani ye baina Kenya Ethiopia Australia mahala uyora hisindahu wanduwa one onaone nzao bila sha mawia 4000 euro 5000 euro même 10000 euro l'autre le dalao du kautonoza zebiezi si hakauju kaneza rura ngujo siha ikaja ngando amchana ni pia ngujo libema shikaja lokache amifanya shulangu damu na nduze mdumme mdumme shamba soko za anafanya shughuli basi donc yamonge ukweli wanduwa kia fikiri wafikiri fikira za kweli watahewa ndo lazima watafa hamaya mazambo banu wanduenjo zamba banu wanduwa lazima watafa wanduwa aborde sujet hau kweli wanduwa pose maswali ya kweli wanduwa huna na majabu ya kweli kaina wakati wanduwa tawa sujet ya lazima ndukwa hunduda lao kono banye sujia bitul ezura ndau hindi wanazo ze bezi pour ze biezi pour machallah le après un monde on veut quoi à partir de hiyo wanduwa ta heze question banda wanalota koma haya kama wasula mmekoma wala munna tando version watawa anoja kazi nziazo bilabu donc ça haina wakati wandu shilie etapu wenda haruma wenda hursuisha ya bola zimaza no bozuni kazangu ndana na dalao haukaya elafu kaya yosa komori 4000 euro ya wandu asawende hursuisha wandu asata deba ngamando asashindiha kama sinza ya ubira na wezo ndabo ani ze proposition gizo inane majawabu ya jomondiha ikaondoa kaanza fikiri za kweli wafikiri namna boko wanduwa shinde walawe haramazo tabuzini sha amfanya toitwanu kaya wani izeno ngopi ya ziheya ili andwa jo kaya baraba sanu ya biango manu fulani ngarandao renda tahe riwasuli nivo fulani ya wala waruhao ngabalaka sisi ngaratao biye ya 900 euro mfano Gahun debawi muibalie hata riparsana na bia 900 euro. Wajuhena warejei banu rambari yo mpaka 1000 shamka rasuli 1000 abo yo inoraisha na 2000 na 3500 donc yabandu ele donc de la demande kana objectif ngabo mda uzisora mwishi ya usaka ya banu bitiha nyunga manzao ze bien skera linga ezora zumuandua lindiara kana zumuandua bioshe sabusha wano donc voilà yoni swali akweli ni swala kweli lo kayangala de mwandwa joka unuma hangandorsa komori ngasi 3000 personnes 3000 ngandorsa komori baina ya juillet wenda septembre reje bismillah awandwa ngwa balao se sabushila bora mandor ani
wangonda usa Ethiopia wajua bei yao wanjar maze hizo agence wafanye ni comparison de prix wa compare zebei wengi rahisi mbabi kana leo hadi sawa kula mbabi babanga siwendi sasa shabu ngama negosie muda mlo wenji shehe wakati mso wenji mlo wara rubai mwanzo msekomori mwanzo mbali wandu wara rumsekomori wandu wara rubasi na wandu wa tanole hula ndapa shiye kwa wandu wa nane basi wakatoru wadiko fiije doko hapo maswala wako ngala dimondo ya kenti wafikirie wasimamani watoshindana wandangalie aspezonsi pia wandangalie ize utanganya wandu watawe nongo za ukatambaza wandu hakaya kakoli ni mano tablo ya bono bana wala mumdunia ya hikma ya hanu ni akli ya hanu hakaya no tablo yone roli ya hahe do hangalia ezjotanganya ya rente jotambaza hali elexalulo no roli ya halo no tablo namna mjibalio namna mwendeso namna fikira namna uchanganya chakilo ukata fikiri wamezore ile mtambazo rahalo jabila zenza lazimu hata mpaka ndahapo kardula harabanu kayato karungwa hausiu ngamdori samihi hakasi sebartur samihi waridea kanau komrujo di provoke harmana mawadino gardos tahmidi no rondo waridea wasamihi odo la kiri hamna mnawazamba sisi ngatukubali haina mnadhuri kalifia sha alhamdulillah riwasamihi iliyetu mihatu ijenu hundane ajza lazimu watukufu ngasilukum lahari la ramadan ngasilukum lahari la ramadan lenu lahamba kaya maghfira kabati provocation karna unja provocation karna unja na digota minyanya baruna toy minyanya hao zafir za hao shagara mwenyezi Mungu kalimishe sumuhinu rilhunda neneze ni maghfira Mwenyezi Mungu armalikum mwingine kama kabenje warahmu Mwenyezi Mungu jari wasu ni rahma zahi inshallah taala digitali na zidi zedwana kazane Mwenyezi Mungu jari ikibala yao Mwenyezi Mungu inshallah taala Mwenyezi Mungu arniza khairi abulin saat neema zinji na khairi zinji kama kabenje inshallah taala wa hadha Mwenyezi Mungu jijalia huwa hao na utukufu hao na ukarimu hao utukuze komori utukuzwa na komori ujalie haina wanjizeko mori khari umsaidie zikharizo ziwasulukum mori haraka na haina uyanzu shari ya rabbi Mwenyezi Mungu umkauzisho inshallah taala wa ma'ala rasul al balagh wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jazakumullahu khair.